kan nak selai atu biakan holding min ha hi thai chia mi asalo kazona number kan chia mi umme ma kha an chim lai an chim mi kha hi kazon judge ni an chim mi te khan lai hol le marang hol te en an hal lai an hal mi kha an fian lo sia chum voi khat hel nak nol an ngai chap lai voi khat an nol chan te ga khan ke mani khan ko not yak chan ha lai von hit yang chance an ngai lai chun question kha second chom kwa chunga phit kho an zom te lai atham thona biga be hanak lai kan kan lai e hi ka zona hen Mr. Dallas, can you please go up to this mic please? How are you, Mr. Dallas? Oh, wait. Giang Phan tên Judge Paul mic pakhat in gampe ka ta khon hama. Judge Paul sa mic pakhat in wireless. How are you, Mr. Dallas? I'm good, thank you. Very good. Can you tell us what's the one thing that you really like from yesterday's show? There's nothing that I like it all. Wow, thank you. All right. Got on here number not chim lai eh. Pick a number from there, and then one of the judges will read them for you. 14 Zoom. Zungzan lili ni biahanak akan top yak lai. Mr. Dallas, kahin ko ketemu kamu. Kamu koko. Ketemu. Ketemu ko. Okay. Jangan haling itu, na ready semua. Already chang. Okay. Social media man naka zai tu pakata. Kaniral big aherte narwa zai ronga. Mirang haling kaban real time relay. What is one thing that we should be careful about using social media and why? Social media is a very, very dangerous place to be in. It's like what we do that matter, but what we post, it shows in the world. Like whatever you post, it's never, even though if you delete it, it's always gonna be there. So it's best that you put it in private or never post it again. Or because like, if you apply for a job or something, they're gonna look at it, they're gonna go through your social media, and then they're gonna look at the past posts that you did, and then it's gonna ruin your reputation. If you did something bad, it's gonna ruin your reputation in the future, and it's bad for you. Thank you, Mr. Dallas. Mr. Dallas, aku bem pian house. Mr. Indiana, Mike, kawan ka kama. Mr. Indiana, zai dan nalo. Taco. Taco. Okay. Kalau nakkan question ka. Sixteen to Judge Zungpi ni akan rel piak lai. Hello, Mr. Indiana. Nadam ma? Akadam ko, dami ba? Down. Okay. Number 16 है केमा एक question से जन केमा ने input का तो हमें question से थाती न फिट कोलाई ते रोशन ना कंगाई. Okay, थाती नंगाई लमा. Minung kan dun nagahin du tuk mi minung idolize kan to hमें kan ngai ton na an ma kan du tuk ruanga kan ma kan sining ipil chan o ton mi pakhat idolize to nak na pit lai in nang ni le tin dan ro aning ase mo marang hon ka sumta lai. We sometimes idolize someone so much that we lose
our identity and who we are. What is your opinion on idolizing someone? Menung pakat kan idolize na tu kahin chan chun pakat he khat se pan hi sa kam pian nak chan he ton ma chu kam ma pum pak te ne kan tua hau tia ka rom chu ri kan khia hau ri kan khia chu kam ma tla lo nak ding cha khan ri kan khia hau ri kan khia te ka he kam ma kan tla nak ha chan chu kan hu ton books le wa etialo zada ka tua la te kha etialo lo man hu chun ma ri na khia an hua chun nang ma song khana chiang lai jong ma da ma pa chu ma nu chu ka idolize jong na ka du te na chiang lai na tlawa chun amam tu ka sa chong lo te na chiang lai te hin zum na ka ngai along Okay, thank you. Mr. Indiana cha ko ben pian hau se Mr. Kansas Mike Mayana ka khoma Mr. Kansas how do you feel na Zaitin I feel good Yeah That's great tu chu bi hal na ka kan kalai ka zona khan number an holding me lakting selai Question 17 tu Dot ku ni akan hal piak lai Mr. Kansas nadam mo kadam leo sin dam ve mo kadam ko kalom kay ma ni question 17 hi kabanen halai athaten rakangai pia lai holin karel lai mi phun thaidan nak races hi zaidni ta achwat ter ten narwa abhina bia a minak mirang pengtlang tibantuk mirang holin kabanen del piak lai What are the root causes of races? มีพุนสันใช้ด้านหนักอีกรัวหนักจนและมีประคัดเกกันมาหนักอันยำเดียวกันหูหาจานาจนสร้างเดียวดังกำหูไหนมารองหิน discrimination ใช้ด้านหนักอัดสวกเรียกว่ากาลอง Mr. Kansas kana loma zapne ko ben pian hau se Mr. Misery Mike Maya kading kanisom Mr. Misery Zaitin nanoma kanom tuk sisa ka dong khan question na team khoma Question team me too. Number prashana ase number prasha too. Stella Mr. Number 10 ka question help yak ding in kan no Stella ni akan help yak lai. Question parhanak kabanin hal chal ko lamo kan hoilen ni thil chalo to ading akan pektika zaitin da kan le na ding asi tianarwa merang holing kan realize when our friends are giving us prayer pressure to do something what do you think we should respond to them se acha tung question kan halcha kalom kan hoilen it silsalo to akan somtika kan chimding mina chu ka koi kai chu mitha ka se kai chu mi chiang him ka se zau dun minau cha a zau chun out lat in nun he ka zum lai nan ni zom wedding sit mi he ka le ding ha bia chu se kalom Mr. Missouri kanalom atu chu Mr. North Carolina Mike sinanakal khama Mr. North Carolina Zaitin how do you feel I'm feeling good. Yeah Matisia chung kalona hian te holding me question nakan lap yak khoma
behal nak number 2 number period nak asalai number period nak 2 Stella cham ni akan hal biak nak seri lai hal nak period nak CYONA ni hin zaitinda chiminaun hasina fakdeu in riana juan kholai rakan fil fiatwa mirang holing kavan relai. What is it that CYONA needs to work harder on to effectively reach the Chen youth? Se kalom tak halmi kha tak du tuk ni se le kan du ni cho CYO he valai a hop pin to mi sitik a lai mi phun vial te chin mi vial te itel khau ding in hin rian he ma fa atukan tuan mi na kan fak de an tuan khau hau city he ka du mi se kalom Mr. North Carolina kanalom dapat ko pem pian house atu tu could Mr. Seattle Washington kan som nak salai kazo na hian Mr. Seattle tu hal ko hola chem lo cha a kol hol in Maria ni pangpar ya akan lep yak lai ko akan lep yak lai cha kalong kin atanga tu Mr. Seattle Yola. Yo barhimya alo nadama. Okay, so you ready for your question? Go ahead and select your question from the. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မေခွန်းရွေးနိုင်ပြီပါနော် Okay. Question at chimmi chu pangana pakwana kha se number pakwana chu zongza lili ni akan rel piak lai Hello, Mr. Seattle. Hello, how are you? Good. I'm doing great. I'm very excited. I'm very excited too. All right, so although you can't understand Chin language, I'm going to read it for the audience, okay? First, and then I'll continue with English. CYONA President Asilole, Board Member Pakhat Aitel Mi Vasilo, Zaithil Pakhata Natwalai, Zaironga. Now I am going to continue in English. If you are a CYONA president or a board member, please tell us the one thing that you would do and why. Okay CYONA President တယောက်အနေနဲ့မဟုတ် Board Member တယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Mr. Seattle အနေနဲ့လုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုပြောပြလို့ရမလား။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုလုပ်ချင်တာလဲ Okay. ဒီလိုမေးခွန်းမေးရတဲ့အတွက်ရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ဘာဘန်တော့ question နကဟယ်မီဇုံအလုံးလုံးနာတမ်ပီကနေ ကျွန်တော်တခုတည်းတော့လှုပ်ရှင်တဲ့အရာကတော့ရှိမြချင်းအားလုံး53မျိုးအားလုံးကိုဒီ CYONA လိုမျိုးမှာတက်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရှင်ပါတယ် Two ကတဝဒူဘစ်မီချီလ်ပခတ်ဇိုလိုင်မီဖွန်ဒီလက်မီဖွန်စမ်ငါလေပထမဒီလက်ဟီမဘတုက CYOA အီတလ်ဒီနာဆေတီမီခါကဒူဘစ်မီစေကာလော ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က we are one in Chin ဇေရန်တယာချွန်ကန်နီချိုလိုင်မီယာမီဖွန်ပခတ်ကန်စီဒီနာ နောက်တစ်ခုပြောလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်မဲ့ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ပခတ်တဲ့ချောက်ကတူရီမီချိုကန်ဒီလက်လိုင်မီဒီလက်နိမန်ခေါမီပြာပခတ်တဲ့ဟိမန်ခေါနင်းလောမီဖွန်လိုင်မီအတူကန်ငယ်မီဖွန်စမ်ငါလေပထမဆုံးဟိကန်ဒီတလခေါတီလိုက်တယာဇုံနာကငယ် Thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလုံး